ma ko se me se emre kakra ni ja akra na me ye adwuma na me ye sa kakra se ko peland bi ato se be ya da ati menye ba bi ni tra ato na ye adwuma wai na me fi kia okay na just say what mall market na just what drop any e ba chan yentie o ti me ye sa kakra na me do me ko ya yi de na me ko peland bi di ato se na be ya menye ba bi mi tra do da ati no me tianye masa na ja me to su kakra na ti nye sa no na me me ko peland ni bi ya ato na na ku hu busia awo esen fine esen me siase okay free esen na ko be siase na me ko na je se sa akwa yi so pa chan me ko na ja busia no me ko na me bi na se me pa saase no mo me ko nipa no me ko si ne so no no mo me ko te me ko nipa na ko si so ni din de sei pa che ben doska ya fa sei Josika pa chan wo ya busia pani ana wo yo hene ana so wato asase ni bi no person sa aton pa to na twitwa on saase o ya surveyor on na ton on saase no okay ba on me ko si ne so no ton asase ne ma no wo de me ko abusia panyi ne ho wo de me ko abusia panyi ne ho to de me ko abusia panyi ne no akotia amo mo tu atu se mo ne nko asase ne so na me ko hwe de me pe na me ko no asase ne da ho okay wo nya sika o se okoto asase de be na aba asase ne so na ja me ko hu excuse me ko hu abusia no me ko o de me ko kire ho na ja bisa se se na o ka je me se 65 na ja me de half man 6,500 oto ye mfie se ni mfie ne de me ka se me kan kakra e be duru mfie du yentie o ti me de man no che no kan se me pe kakra na na mfanye pipes mpe kakra na just what tu asa aseneka e no se fa kakra bra na yenye nkrata ama no mo ye nkrata ama nkrata no ye no ti che no ka se me mla na ma ba bechi na ja me ko no je book ye kutami afan de mam na ja me se me je me ni mo hwe mo so am no mo ko no mo ka se half na me ko je ye half me ko na me na ye ma education no se mo be top plot dia ye ma education na half plot no ye de sa plan na ye de ma so am krata na just wa ma wa location da bi we no de ma me so de ma me de ko kire sovia se dia me ko to we no de ma me book bia paper bia na so kan wi no se we ne do de ma me de nke ye ba na ko bo paper bia na ko kire wi de stamp bi ye de esi so me ni mo hwe anu ya location no sa e na che so wato asase me ni mo hwe aja akora me no me se aja me do aton ama me de ma wi te different no na ko fa anua ani abo na me twa block 1000 e de gu so me twa 1000 de gu so no na me se me kwa start na ma ye so adwuma te wona na kromofo no bi e ba se me nya asase no mfanto asase ma to de nipa na to free no na ka se jato ana se kofiri kwa mu bi na ba no se jato kwa mu fo ni bi abusua mu se kofiri se abusua fo ni bi o se omu abusua omu bi na ba ho te nipa ne ba kwa no okutatuo ne sekan ana o de ba o se ye fa he be se ase aja maase be fa maase na akọ be fa maase no okay uduru a no amaye uduru ase a no amane no okay sabon kumu so no amane otimi zo ko wani kakra no asa amane no sabon kumu no okay na mutu anwia kakra ya de sorry for mutu anwia kakra wo ho okay hon ne ja mutu abi ma emaame timi kwa mo kire me ya na o man ne ba o se menya sa na obi ama to a land efni ni pound menya asai chinchina me ma won si da no na ja me ko bo na mane no mo ba se da bi sa de kakra ya de ema no mo jiska no ma me bi an ya de ni na mo me de me no me mpese e be twema me ntwe nti na me ko hu no na me pe 5 million
na dem mo so monye na ja me fa ni si edan because ni na me pe some mo kan abusuan no abusuan de mo akoto ade afiri ni pa no so ama obi ani dia monyi wi na me so menye de menya masum bi na menye adwuma na me diska na ma no afi menye adwuma me ko fa machine for ba be 2 amna me ba be start foundation na ma chofo fufra sa aba se ma wunsi kikiri o mba jeje ya no ma ada koi na ma to asa na me so ko bona mane no se menya wotre na so ki aka mate na mo me so kakala se bia so du asa se de ko ton fufra e bia no mo mpani na mja ni za ko no mo se men ko da do sa ba hene ho no na asa na be di ne nsem no na afa matches fo ade aba ho no mo ya sa na me zo ja isabi me ya jan kaba ma me na papa e nu bia o edu ko da dia so aba hene ho me ko ho na me ko sre sofu bia ja na ni mu nyam kakla se me pan chew ondo ko jam sofu bia na ni mu nyam mfa kakra nkan ho ate sofu bia na ni mu nyam ebi okura tworo sem no kura no okura nyankopon ni mu nyam nkase kakra wai taja na me ko hu na wase aka ma te meboa na wonu bi odi wachi dia meso mu na no ayede akọ na dem twia loro fe na puwa me na koy te kwa na me ko busia no mo kire nse ha no wo na jam ya fast na me na nyina akọ ho na e ko wula ho e kwa na je chia ne bisa se hia na no se na nan ho konkran na ne kra na ede e wo no busia ma ne na me ka se ma ko to proto ha si na kan ba be hunu na se bi kra minister kra na kakra me de ma na kra na ko abo pesi bia ede ama na kam da be ye Sompa FM no mo so no na mo no dia no mo hwe e kan nu se nyina mo se da se be je so mo sa je 25 million se 30 million 50 million sa kan e na mo na me ko fa no we mi ni bi wo ho me so sa ta no kra me se ni ka kakra na da na mpede kam de to ase se na be ye ogbehu se e media ti mi ni bi ti kam e pe kakra ere ama e kire mi ne bi kra na ka ma ya de makun na me sofu ne kan no mo se da na ja tipa ne titiza ne kwa dum na jam na ne papa na ba fi efiri o wansa anko dade so ba ke obi efiri o man ko obi da sa pacho me ko hwa me ko to obi a na ono so dem ne sofu no so am na ne kwa no so no o so tu ana mo se ko no me se efiri ono me tu ana mo asa anko no bi asa ne so na me ye me na me ko na me ko dem ko to no efiri no no mo se sa dia inyai no mo na to asa mo ne ni obi a nti sa dia me nya da min to me bo ase ana jam to me bo ase na me ko do so a me an ma ko do so de abo na yi ni nyina wo na ma ko do so ma ko sra so te kire no sa we ka che me se MPP fo se yi for chama ya ba ama hon ma ado hwana be ka kire wo Josika no ka che me se MPP fo chama ya ba ama kromu no yi no asasen so ado nti meti makoye so ado makun no se kodie ona hade kodie yi nyina to makun na do so aba hene ama se bibia ade adadi nti meti makoye adwuma mso satam no me nkoma me nya adwuma e kwa be so na me mefa so a me mekwa akosi dan no me niska me ya je me ka na mtifie ndi obi no na manya bia ade adi timi me nkonde bia kwa be kokra mtimi wom fo afom na makwa asasen so akọhẹ so difro bia me koso ntimi minister no afi de me ya me kwa me kohẹ ya asase na ya to fro level me so me no bia me ko kama wo so fro level no to foundation kura ya beka agum e beka agum ama amna na de dan kura da ho ba na wo ko ye wo mato ya to amna na mtu ya na sa amna na so no ma follow sa amna na no ma follow no asa afa ma abo na wo so no ayi ni so a send so ya kana say blog no so send so na blog no so wey blog no mi hundu afa blogs 1000 blog ta na bia bubu ande bia bubu na dia ka na mtwigu ho no o ma kwasesa timi hu na ko busa Josika no ma ko busa no ono wo sesai timi kwa na me ka kira na mtu ana mo ze mi hundu wo si dan no ti kwa be so na be fa so a me sa be ka me prot ono so onzo oni ni pakro
a wo si dan ayede esi so wo nya de wo keka o se friend is say Josika wo hin se am no ka say sen Super FM wo flu sen na akọ be siase eno na akọ keka yeso fusu no aka no do to asase ne ma won se wonim de wo si dan no wo so na se ne anya nto anya ntua ana me ba chona me ka sa kire no se sa de a wonim ni pa kro de na e be na dai no na me sa de a se le be ye be hu ni pa kro no me ma sa na me abre mo je na anya de na to me mo bi nya de emfa nte be de emfa ko police station Josika na e kire kwan ai emfa ko police se be ya be hu se ni pa kro wo si na ja ozo ma to aduru sai mo tu du frole wa fe dem ko edulent na me ko police station na me ko na me pe me nua ba ko di mechi onim sa akwa amfa anko kokra de wase sa da me pa cho me no me nimu bia anokwasem se tiefo kurowe mu no so ni chitafo bia brebu kurowe mu onu obi a onu atwi trotro nya sika se daachi bi opeso obeye mobo opeso obosese no nya ba bi diditi ato shamani akwa akoto osi Josika no fa he besiase tunen ne nyina na koye case police station ho me nam koye wan kobi e kire na no ba ho me koye o maka me koye me ko ka kire no no se me nko ho me ko bona mane se me koye case se ni no se amenko me kwa de besi bi obeba etie kosi sei me kwa na me trama no asense de me bo amani Super FM no mo nso ba me ko na sia di ne no afeze na ko de man ko to no me ko man ko to no mo ka na de che me mla na de che me ko no nso ba no bisan za dia asen na me chichim ze de me de ato anim no mo ka za ke o ma ka ma che no bisan de pipe won wo wai na so we no de ma me no sa dia me ko print mla no twere ma no asem na ko print ba no sa dia en ko hwe ba bia o ma yede ai ko yedu na jamne ni tu ka fuwa no fa o baba ko ka me ne ko hwe ko no ko video e de to na mso wake wa kama tuna se me follow asasa no so hwe e be hu ni pa kula wa de o sia na mso me tu ana mo afa me kwa e be o me kwa no pa me ko to bia en me sa ko me kwa me ko to bia ada man ko no mo si no ma sa ko ha ko bo mama ne sa posifo no na Josika no eso se onim ni pakwa wo me wana mentiase ono zo onim ni pakwa sanse pete mo asase na hokwa sa ana me free sabi o me free ahwa ko ma fa asase ko to na ko to no ho na beto ye so ho na beto asase no ma ko police fo no ma ko bo mama ne o mo zo woni wani krakra asase no to no yi abai na because ya no de because o kai won sa unhu ze bia yemfie na ya na se ba me ko police for no de me twira ma no azem de me ka 5 years me ko on de na auto asase 5 years 5 years going there ya sem sa 5 years so mo Ghana sa me de me se bia krata e bo ma me na bibia ya de e wo so krata no de me se bibia ya de e wo so eti Josika no ka se ko posifo no e ho no efiri wasa akọ de esi a kire ma sa akọ bona mane na me kra ma sa akọ bona mane asa akọ police for no ganze asase no kwa na ede e ko nanim sorry si ono mu si ayine ede e ko so ndi kwa me so no me fa so me boa me se ya na ka che Josika no me ka kire no na me sa bo si adini no manisi awate kwa be na peso o fa so abeboa manisi ya o mra sa mo trase